Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anatulwan, irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka mata nagawid, Loreto. Awan ti trabaho. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrabahoam ngay. Inikatak di bos mi. Anya nga ro ti maramidak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Naglablabos tumot kami tayo dya at JR. Ay una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahoam. Sana ka makiap-apa. Nagalas ngamin ti pagpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahoam nga rod ita. Amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Oy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito'y. May sublim nga rod. When there's one else beside you. Sa dino tinagapwam, ha? Kasang-sang lang da tao. Agungat ka man na dagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahoam. Ita, nagawid ka, anabartek. Birthday nga rin ti kumpare kita. Nakababain madano sa anak amapan. Amom ka din nga imay ti landlady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ta balay. Di mo timbagakan ka na ikatak iti trabaho ka. Kasta unay ti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa agungat no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman nakta sinumbatan nyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dito, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulod pa iti kwartayo, nanang. Anya tinar-aramid mo aya. Kaano laang idi naikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramid manak ko. Sige. Ag-text kay tulat ta. No adda maipawit yaw. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanak ko. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka no nga rod iti trabaho na, anak ko. Adda siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay nga minadida kaya ti agnaad dito'y balay ah. Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damot agastos ti agnaad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra a kwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulog da kanya kidi, nanang. Kat numabalin, saan kayo kumapay ang mangipauit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngamnamin ano matin akasta ti inaramig da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Dahil tangarot ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyan mo. Si kalangan ti sumangukan ko na no umay. Mabainak ngagpakita. Saan ba't namin arplayan da nanang ti text ko? Oray awag ko. Di dapat sumbatan. Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Di damat sumbatan. Ay, Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw iti kasta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sikatin ang ibagan niya. Planom daytoy. Ita, di mo matlagayam kabailan na takderan.
Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang. Nateng, taisulaang matiagda. Nanglaan nyo nga itinatang. Bunga timulak di ta parangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang. Adda manen umawawag. Itay pa'y amang manggag ko. Sino ti umawawag aya? Ni Manong mulura ito Salsalud-sudan na no adda impaw ita a kwarta. Anya? Ay, mabit man lang. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanen anak ko. Agtugaw ka kay ditamangan ka. Siya kun ti makaamo kin ni Manong mo. Makalawasan na agururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimot, Marina. Di damat nga rutsong ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano nga min dayto'y kat. At dayta ka manen, mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat. Plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. Nagsasao ka, kaslasak lang tinagplano Si Kantupay tinagbirok iti boarding house dito syudad. Ngam si ka ti lalaki. Makauray ka ngamin kaslar malay tangiwat mo. Saan nakagreklamo akastoy? No amon ter aramidam. Sakla ka na ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sa di naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Dagulit kamot na ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanen, di awanen. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagam day tayo dyan na laing amam. Nanang. Agsardan ka man! Sana siya tipagpungpungtutag si ka, Cheryl. Lugaw lang tikinan tayo, itayag sapa. Awan na rudan ti mailuto. Naimbag kumamat no agsapul ti pakitang danan na day tamayo. Ngam saan? Tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ng Cheryl. Kasanumat ngamin tinanang kong tatang. Mabisin ka ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo timapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tay jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanda ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni Nanang no mapantay jay. Agli basta. Adda ni Nanang iti asidag tiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni Nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, si ka Marina. Ay, unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Abay, nagkabil ka ngay! Aglisi ka naman iti dalan ko No, kastamat lang ang gayam! Di ka na kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman, ija naggapwam! Ano ti kulam? Ulit ang mantimbagam! Batan na! Ang walang katimbangin! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timalaman! Nakababain kayo kadagiti kakaruba. Kaya mangagtakin ko kwa na ito balay di pa nagapapayo. Ang mga napagtalawan na tayo. Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin, awan na muda iti mapaspasak! Agin lalaing dakit dia! Ang dantara man ang tangiwat mo, nanang. Talagang awanan ba inday dyan amayo? Di kay maumumang agap-apa. Baso ni tatang mo Inaldaw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano, nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang, Inaldaw laang nga stress ti tapay kanyak day tamayo. Kasi ita, rinwar manan. huwag nga ron. Saan
Awaten ang matatao ni tatang dito'y balay. Kasano? Day tala agre-relax ter aramidan na. Awan bibiyang na no, bisinti pamilyana. Uwan gayam, nanang. Awanen balonen minton bigat, iji pagadalan. Di saan ka na sumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan maibayad iti abang. Kaskada maigatang iti kanan tayo. Kayat ko ti agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si ka Cheryl. Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kumusta mo't nga tadamanong mo, Loreto, ichay syudad? Dahil tati Jack amo, nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro, anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuluden na itay? Narigat matlaeng, no mairwam da at tulong ti sabali at tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon matan akas ta ti aramidan da. Panawon matan tapno sursurwan da at tumakdar iti bukod da asaka. Adda punto, anak ko. Ngamno daduma, makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat, nanang. Maasyanak matlang iti kasasaad da. Ngam saan mo't ngamin amabalin, nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad, dada itinasaya at akasasaad. Masursuro danto, nanang. Katno kayat dati agawid, silulukat ti balay. May mayat pa'y dito'y mabalin ang makigardin da. Ken, makatipid da iti abang. Day taman ti text mo kankwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay, no kayat dati agawid. Nagpaas, nanang. Intex ko nitay agsapa. Barang basaan na Apay, nanang, sa dino ti papanan nyo? Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nagim impaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabado. Tasaan mo nga umanay kanya. Kasta ka di, nanang? Wan, sa dino ko mga ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan, Wan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo, ibagam adagos kanya. Sa dino tinapanan ni tatang, aya? Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manan iti ayan dagiti gagayem na. Saan mat ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen ang makaraman kami iti itlog. Mala, awanan ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay, nanang. Agtugaw kayon, tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanan? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga namabisinan kayo, nanang. Di nakpagdanagan, okay aklaan. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko kaninanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti panangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Ngata? Siguro. Unak man no nakaturog kayon. Saan pa'y, nanang? Urayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige, nanang. Good night nga, Rodan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramitak. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyan mo, ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray
Uray siya, jakmat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto, numamuan na nagtalaw, ti asawa na. Papagayam, di yung liwayan na denggen, tituloy ta seryeta yung itaalawas na pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manan ti pamilya na. Kalpasan ang naikat da ito iti trabaho. Tinagin inom iti ara, ti sinangsango na. Kat kabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas na pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni nanang manang. Jak amo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Uray siya, jakmat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni nanang dito'y balay. Anya ti kunam, Cheryl? Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo titay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga aramidan amin, no awanti inayo. Awanan dagiti bado ni nanang niya. Inala na aminan. Ipadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsublipay dayjay? Rugyan nyo kit din tagimpake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayumat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni nanang nyo. Nagtalawan. Tatang. Agawan yung tagimpake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't mabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamo kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla nga agbayag nanang. Pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimpag anak ko. Sayang ti aldaw, nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di aggartin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Nagsapo lang iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamo kadag iti ubing. Nagpasyermot gayam damanong Loreto, nanang. Nagpindot ka anak ko. Anyat kaya ti asawa, nanang. Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito, itagtrabaho ka no. No kasta, dituin ngagnag dagiti kakaanak nanang. Wan anak ko, Ni Manang Marina ngay. day tangarod ti parikot. Apahin, nanang. Sa dino tayan ni Manang Marina aya. Iko na ni manong mo, kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo, tapno makapagsarita kayo. Ay, kina-irresponsable. Tikas tangar aramidan da, nanang. Hello, Manong. Natawag ka, Mat. Anya ti masapol mo.
Sa dino ti ayan mo ay ta. Andak dito yan ti kumpare. Kasano nga rodan dagiti ubeng. Na kayo pala ang kininanang timakam mo. Ang trabaho akpay. Ngadan to tangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak ay manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan ko nga atiddugan ti istorya? Mawatan yung siguro day ta. Ngam apay ang nagtalaw manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ti kumpare. Pagsaritaan mi ti may papaniti trabaho. Umawag ak to manen. Bye. Oo, na yan ni manong. Nagimas ti luto yo, apong. Uwan nga ro, Apong. Kita laang manan ang makasita kami iti karne. Awan namin kastoy, iti pagnanaudan mi iti. Una, tawan kwarta da na ng kentatang, manang. Ado pa'y tinabate, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Apong. Malamangan kayo lata, apok, takasaritak pa'y ni Uncle yo amarlaon. Saan kayo ang mga Apong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yo. Nagkapuak dita pagadalan ita, hinanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam adda requirements sa daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amo na lang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga'y dagiti gamit da. Gumatangak to. Adamot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na, tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kasi damot ngamin nubaybay tayo ida, nanang. Ala, ti Diyos, ti mang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la ko ma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yun, umanay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Ang yaman ng Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, Yehey! Ang damanin baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Uwan nga ro, Dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan. Uwan, Uncle Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka ditimpaw it ni manong muloritaw. Day tangarod nanang. Naimbaglangan tamayat ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti ayan ni Manong Loreto itaaya, nanang. Ay, daitatiyak mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. No daduma, kasla agul ulbud pa yun. Un nga rod. Tunggal agtex ebe, kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Ay, tangarod. Ay, palodam man kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni manong mo. Di na moten kumustaan dagiti putot na. Natawag kayo, mat nanang. Kaano ka nga agpawit, Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado.
Awan mat ngamin ti husto asweldo. Ti kunam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Naman niya ngay day tama paspasama. Anya nga ro ti maramida kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day. Sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kit di mat. Adda nangag ko abusis ti babae. Sino day jay? Hala. Ada pa aramida. Tumawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Asino dyan mawag? Ninanang ko. Anya timbaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaano agpauitak iti kwarta. Ti ina nga dagiti putot mo. Diyak mo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asi kalaang taggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amo da masikuga? San ba ay? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to. Ngamsan pa nga ita. Madamat ng kadakwada Numaawatan da ti sitwasyon ka. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Iso ka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya nga timbagana? Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laang no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo Awan samat kwarta na, apong. Dayta nga rod ti parikot, apo. Kastamat laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta ba nag-apo. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wan, apo. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta apo. Iso asay-saya atam ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkabsa. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbagana. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kade. At aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting ang anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado dayta anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anyang iti ko nana. Adda ka di ipawit na? Awan nga rod. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot Kaasimat dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae. Kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, addalakit di manen sa bali a babae akadenden nana. Apong, adawad ko iti pagadalan ni. Ay, kunakto, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan ni Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon. Nasayaat kata kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amang martak ni Uncle? Wan nga ron. No idi, kastaw na iti danag mi no agawid ni tatang nga nabartek. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanan ang mapasamak dayta, apo. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumot. Kas lapud-pud no nga anak, ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa yung urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ngay, nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae, di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga ro, anak ko.
Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Ha? Kasanoan na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsakan kwa na ijay. Ay, naglukon da di akabsat mo. Sa nabali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo mo, Loreto. Oh, Antoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo. Dahil talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapos saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay tigastusan ta. Pabitlang, umayay. Marlon? Asino ti bisita talakay? Ha? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, no maamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di uniwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na anak ko kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan nga ti sweldo mo, Loreto. Antoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Dahil talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo. Agraman ti utang di ta store. Tapno saan nga isupay a pampanunutan. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro no abulan. Anya ngay tigastusan ta. Mabitlang, umayain. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Pengin may ka. Pudnugayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jay ti inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable, Manong. No awan tinasayat nga ibagam. No may kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atap tayo, Nanang. Adda sa bali a pamilya ti kabsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyanday babae. Anya? Di na lang arudon maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manan iti sabali. Day tangarod, Nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak mo, Nanang. Saan ko na sinaludsod? At damat nga min jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laang nga itatial daw.
Pagbabawyan dan to tikas tangar aramiden da kunakmanan. Hello, Karawag ka, Marlon. Apayaya. adamanan babayadan dagiti ubing di pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timakam mo dita. Pangasim kumamata manong. Tulungan da kami kumamata kaninanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan. Pagsardengan nyo idan. Da kayo tinangin-roll kadakwada. Ita, saktirang-rangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagin lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdantan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramiden yo, manong. Anya timbaga ni manong mo. Mangtad ka de. Awan kano kwarta na, nanang. Anya? Ay, makapauma mati makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. Kasano nga rudan da ita? Manong aminan ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay da duma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para mutla ang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumot ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak. Tadida magayang kabailan at akderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Iso ang nagtalaw dayday kan ni Manang Marina. Ang manyangay ita, marigatan damatlaan. Graduation kon iti high school po. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kanton. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa ket elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala, bay ama po. Adamo ni Uncle Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon apong. Da kayon titimmakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit ba't ay tanga ibagbakam? Tears of joy lakit di dayta apong. Una po. Mala, budto yung dagita ba daw ta iplantyak. Tapno nakasaganan taon. Ni, nangalaan nyo iti plancha apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yung kini ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kung agtumat, si Katisar Sarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl into no may alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol ngagtrabaho Taado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya, awan kayo latta. Tulang ka ka di. Imbagak matabisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo, ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma, tadi mo pagbabawyan dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay nanak ko awan lat amok dita. Ay, nakangagak paikit di. Gusto nga minin. Bayamon ni manong mo. No day ta ti desisyon na. Anya ngay nga ron ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitan tayo jay tao. Asino nga ron ti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay kat si kanton May mayat samot no da kayo, nanang. Ay nanak ko.
Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mag. Ah, nakababay nanang. Mawantirum ba nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Ha? Sigurado ka, Eric? Wan, Uncle. Bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak a bagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan mat. Kunakto pa, Uncle. Ala, wanan. Ah, hungayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin. Ala. Ano san tayo nga aguray, ah? Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. Nagtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan ah. Di supay apaggastusan manen. Saan mat amabalin asa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mun tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumag. Amok ti agtipidan niya. Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Uray anya pa'y aklase ti panagtipid ti aramidak. Kurang lata. Narjod ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang. Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka. Salud-sudan pa'y lang. Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnaid da dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Ha? Oo manugot na nga ta? Sigurado da ita. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karba nga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karba nga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Sa akong ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kas Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karba nga kadakwada. Wan, sikat ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ter aramidan nyo ditoy? Imaya, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo madgayam. Imaya, takuyugin kayo, anak ko. Kahit ko ang makumpleto tayo manen sa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari. Itad ko amin na masapsapol yo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Sakti amayo. Lilipat na kami ti Mano Atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Gusto timbaga ni Manang. Nawan daapong kan Uncle Marlon. Timiyam mo. Ang mga numay sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang.
Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkel dan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, unay ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ita. Kurang laangan na iguyod na ita. Naranaklaan ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublinto mananday chay. Sapay la kuma, tairanana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami iti nalapat. Anya ti plano yung kanimanang mo, Eric, kanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano, no di na kami pagadalan. Kasano, no kabilan na kami, kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kapsat ko. Agyaman kami lawanay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kumaamaihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumot mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasak to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kaskan ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot kan titawon ko. Mapalimpay mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't tan iti biyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak. No dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano ngay? Nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi ako na iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayandayin ton bigat. Sigurado lang nga umanugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadailan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Urayan niya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida Sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag. Kalpasan ti pandangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, ta sukunag ida. Pangasim Manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl, kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuanda Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Kat nga po taawanan tinamnaman da suporta ti kabsat na. Isudan nga gina titimmakter adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto kan ani, tawan ti mga sikaso iti anak da. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alan dagiti putut na. Tapno agdadenada, kas may sa pamilya. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na puluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dagiti ubing. At na klase da ita. Anya nga oras ti panagawid ta. Alas 5 malam. Apay ka di. Imayak, tasukunak ita. Pang-asim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakalan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alahan. Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya apay ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sika ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngampod mo ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakil da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babayin mo ah. Feeling ama ka mo. Sika ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di ta kaya ti sumurot kanyak. May samot di kabsat ko. Kontrabida. Kasarang marudan da ita. Tawanin na. Sana na matuloy ti planong magtrabaho. Una yun ay. No mga latang amin iti tangdanan ta. Isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y ngay nga rod. Anong usak manan ah? Agtipid tayo ngaminan na. Anya nga tanong agabrod kalaangan. Oo. Dakla kaya ti agabrod. Tapno dakil ti may rimit mo kanyak ah. Kaasi tayo nga agan-anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda. Isu ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod ko nakmanan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay. Manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon. Anya tinaramid na ditoy. Umay natako masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung arod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak na rod kin ni Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang ah. Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana. Aking gagayam ita, kat violent tilata. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ang ti panagadal ta. Naan ano tama-tama nako. Kinabil ni manong, nanang. Anya? Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. Masapul aya adanugan na ka. Amoy matanday jay nanang. Violente a tao. Saan mat a violente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas jay agalad na. Na, tanay limitam unta matam. Sa nabali aging bagtulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang. Anya tin susuruyo kadagiti putot ko. Apay, anyatin surok kadakwada. Amok ah. In brainwash yo da Eric and Cheryl. Tapno guranda. Sana masapol nga aramidan mitikas ta Loreto.
Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Amo managtalaw ti inada. Nga manya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidem ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Abay, iti pa nagkunayo ka di, kat sa anak ang masaksaktan, nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin na, nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga sawa ka manan. Angam sinupurtaram lata kumaadagiti anak mo. Nanang, Impariknam kumalata kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong di tadalan ni tay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Sublimot a subli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita may. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tono ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan amamok ni manong mo anak ko? Sapay la ko mga rod, tanaka-amerism. Sapay la ko maanak ko. Masyanak mat kankwana. Ngam kasyemot nga minti pakpakita na. Di tay agsarda nga kararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinagapom si ka, Loreto? itayan da nanang. Na, anya pa'y lang tinaramid mo, Jay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan ka dagiti putot ko. Gusto ni nanang. Nagbidota ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi ka da Eric kan Cheryl. Agraman ka da nanang kan Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina. Alasong ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at latabot balasan ko. Dakal tinagbaliwam. Uwan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabo kada kayo. Pasensya kayo no itala ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno makaabroda. Isumot lagayam. Nagmayak po ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mo nga agadal. Agyam anak ta pinadakil na saya at dagiti anak ko. Amok adakil tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapukok mat dakichay. San mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samat ita.
Jakpot ida makita, nanang. Ala, ano samte aguray, taada klase da ita. Kumusta kayon aduha, anak ko? Sa di na tinaggapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon. Nupim manawak asan ang nagpakpakada. Apay-api na naawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakaste ang madanon nyo? Ang mga nagpalpalama kami maten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Sana mabayadan ni ti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang. Pud na tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawiak lata, anak ko. Kat sapay lakuma, tay kandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanya? Nukasta, nag-abroad nga rod ni Manang Marina, nanang. Wain, Anya nga'y tinagsasaritaan nyo itay awanak. iso timang paadal ka dagiti anak na. Nasaya at matnukasta, nanang. Tani, dakkelan ti babayadan da. Kat sa dino ay kano ti pagnadan da. Dito'y balay lata, taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saan ang nanang? No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadalda. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan ko na dayta, nanang. Sa bagay, dito'y nga agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobrang samot na ito'y Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti daduma. Kas makita kat ado tinaskan ang matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan kong awatan dayta. Pangaasiyo nanang, awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yo para kadagiti anak ko. Ngam isulaan ti amok a mabalin nga aramida, nanang. Agyaman ak nga rod, Marina. Awan rumbang apagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laeng balasang ko. Tabangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang? Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gaan ni Uncle Marlon ninton Sabado, manang. Ay, wan anya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende ano anya ti kayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin latamot, manang.
Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno da isuot na. Into nagsingir iti bayad tinateng na. Una niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pailaing dayday. Di high school ka manang. Uy nga Rod. Nabayag asan ang nasuksukatan. Kitaan mo anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simbang pat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa'y matapaw? Anya day ta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle Ita, saan ka di? Ay, won. Kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake, kan lechon, pagsasangwan tayo. Kan, inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di day ta nagkastusan niyo. Adamat inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang day dyan. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Leo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na, para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gaya may ti cake. Kan anya day ta? Lechon? Unangkal, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadalyo. Uncle Met. Regalo mi nga Rod, para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay day ta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo di sapatos ko. Daanan day jay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Nagtuyon di plato. Magantayo ki din. Agkanta, kan akararag tayo pa'y nga Rod. Tapno, maramanan tayo ti ginatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanan, dala na una ka pang panunutan. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex-quity. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Apay mat-anay bagam ti kasta. Wala. Tanong na nga sawaak. Amangan mo saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti kaanakak, nanang. Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan lang ada kayo kini Jenalyn tinaituding iti tunggal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan plano ka mga sawa. Na, apay ngay. Sa bali lagtamot ano adda bukod mo a pamilya anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalintong nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti kaanakak. Naragsaka kon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Mano abulanan nga iso ti mangmangted iti allowance dagiti ubing. Apa di yung bagbaga kanya. Italangat nga imay ka.
Huwag gayam. Isupay ang tinang patarimaan ni Tibalay. Anya. Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita mita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na, tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong itigayim na, tapno maka-abroad. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagaya, di uliwaya na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas na puluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para ita radyo ni Charlotte Leteselo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan asimuro da Eric kan Cheryl kan ni Loreto. Iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto. Kat pinabasol na ti inana, kan ti kabsat na. Iti may sangal daw, nagpakita ni Marina. Kat nagkariapagadalan na, dagiti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakaumay ka mat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka no ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Un gayam. Iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya. Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina iti. Angam kita mita, Manong. Ar-aramidan na matanti kabaalan na. Tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya. Dahil tatipod no, Manong. Kas makita ka, kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa bali a pamilya na. Saanan anak ki asawa. Sapay ko ma, taaramidan yu magtanti responsibilidad yu kadagiti anak yu, Manong. Pag tinulungan yu, tamano at tawon laangan, agturpos dan iti kolehiyo. Anya ti aramidem diti pagadalan, tatang. Kaya't kung nga itad da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwartanot dayta. Para iti panagadalyo. Adain ti dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mo ti aggapo kanya. Agyaman akno kasta, tatang. Amo mo ti Facebook ko. No, dapay ka sa pulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kay ni Eric Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang tad ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang.
Hindi pa'y napalabas alawas day jay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinin, tapno bumawi ka dakwada. Kasta aklunam dagitibitot mo. Wananang, saan ko nga ilibak day ta? Sa payla kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang, aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Una, oray saan kayo nga agdandan na ni Marina. Panunutan nyo lahat dati pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo, sigurado ang mapakawanda kayo. Apay, daytoy lang tinted mo, Loreto. Day talang tinabati ti sweldok, bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay day ta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat, ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Nagtugaw ka, tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasi mani, ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko ang makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Ay sumatla gayam akurang ti kwarta nga ititid na. Tadamat gayam kainagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan da ito'y Loreto. Ha? Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yo kini Marina. Saan akong nagilimot kan ka? Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi ha? Putot kumutlaeng ida. Kan may sa. Itala nga ikak ida iti kwarta. Panunutan mat dagiti anak ta Ar-aramidak ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom day ta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority? No diket dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak lang nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kaya't mo suportaran dagiti anak yu ka ni Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak lang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Awan pa kayat. Basta ti aramidak. Agyaman aklakay. Aywan gayan. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit, akay. Sa dino ti papanan? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanan. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Ado matin listam, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayam dananang. Naadakan ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl ken Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Ang mga no kayat dati ag-swimming nanang. Ay ija ka mo anak ko. Kasaritam ita. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit ka na resort, Nalakalang matibaya di jay. No kayat da di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di ti garden na? Wen, ang mga no paawid mo tanday chay.
Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee, jay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo, ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka, no? Ijay. Iti kasit gan a resort, ah. Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, asino gayam ti gastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apo. Adda kwarta na. Ada siguro, ah? Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo dya ginatang nyo iti napalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot it-itad ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man tapalubusan ni Ani. Diyak mo, noan niya ti saritaan da. Nangasawa gayam manan ti amayo, kalpasan ti panagsinami.